wase South Africa isifundazwe iKwaZulu iKZN idistrict umkhanya kude no umasipala Big 5 Hlabisa sisezweni la kusempembeni la makusempembeni la mawuya ngale kuzoba senhlwathi ngale semayakaza isigodi semayakaza iwadi ngicabanga ukuthi mhlawumbe wa 10 mangingadukile umuze sikuwona kwamanqele kodwa uyazi udaba esize ngalo lubhlungu kakhulu mali ubhlungu balo mawuthi uyahlehla kancane ngeValentine usuku lwethandani wonke umuntu wayejabule phakathi kwaleli ekhaya nabantu bonke nje eSouth Africa babejabula ngoba kwakuyiValentine ngicabanga ukuthi usuku owateta ngalo kwakumhla 14 usuku lwethandani usuku lolu udadewethu ateta ngalo wajabula ukuthi uthole ini ingane bekumfana intombazana ingane yomfana igama lakhe busumnikezini ube ubani igama lakhe ubani Thando lwethu uyabona ngosuku lwethandani kufika uthando lwethu uthando lwethu kwabani wakwahlela bekuyinto enhle kakhulu kuyinjabulo phakathi kwekhaya umhla kabani mhla ka14 kodwa akuphelanga insuku ezatshwala leyo njabulo yaphenduka usizi inyembezi ukugedla kwamazinyo mhlambe ke sizobuya ngapha size ngapha kudadewethu sithathe dadewethu awunginikeza amagama akho nje ukuthi ubani udadewethu Sibongelezanele manqele Sibongelezanele manqele udadewethu ingane yakho yesingaki bengesifo bengafo uthando lwethu lezi ingane mawuyiteta uyitetele ekhaya utetele esibedlela ngateta esibedlela lezi ezimbili leyodwa ngayitetela la ekhaya ezimbili zibe ngaseqaleni bese uqala nele nalo mase kuba ilodlulile olodlulile umtetele kusiphi isibedlela la Hlabisa kwaHlabisa uteta ngolosingaki njoba ngaze ngisho mina ngithi mhla 14 ngani kwangani 14 yateta nge14 ngo9 isikhathi kwangolwesibili ngicabanga ukuthi iValentine yangolwesibili ngikusho ngani ukuthi ngikhumula kahle lolu suku umhla ka14 ngoba thina besinokuthi ngomhla ka14 ngolwesibili isigodi lesi sifuna ukwenza into ethi ngosuku lwethandani siyakhumbula ukuthi into eyenzeka uzwe igameko emva kwalolu suku uzwe kuthiwa abantu bashayena abantu badubulena abantu bagwazena bathandana abanqumene yonke lonto sasisithi lapha eMlalazi sanxanxa umeya wakhona ukuthi awusinikeze ithuba siyokhuluma erank noma siphala sokhuluma erank sikhulume namadoda sizi ukuthi kusuke kwenziwani yileda ukuthi amadoda ebe neenga engaka lokho sasesithi ke ulwesibili alukho kahle sasesenza ulwehlanu umhla ka17 la sasidetela nyamadoda othi uthi indoda yasho ukuthi mina ngase ngothengile upetrol ngase ngisithengile isibhamu ngizodubula umuntu wami kanti sikhohliwe ukuthi into esikhuluma ngazo thina sakhuluma ngamadoda kukhona la uthola ukuthi khona ama institution kahulumeni ikhungu kahulumeni okuyizona zona ezithwele nazo ukuhlukumeza abantu ngabe wesilisa ngabe wesifazane ngabe lobhuhlobo lomuntu yikho ke lokho wena mbukeli esizokuzwa la ukuthi isikhungo sikahulumeni sibambe iqhaza elingakanani ekuhlukumezeni umndeni wakwamanqele nesigodi nje sonke nendawo yonke uyateta ngolwesibili ngasikhathi bani ngo9 ekuseni yebo ngaphuma nge15 ngakusasa emini mangiphuma nge15 ngiza ekhaya nengane yes mangifika nengane la esibedlela engathandi kahle unxele ikhiphulini ngifike nayo la ekhaya ngithi mama nayi ingane ayigona umama ajabule naye ngithi hayi kodwa ngimbona esibedlela enganceli ekhipha ngolimi ibele umama masethi hayi awumlethe lapha sike simcinga ukuthi ngabe yini uma yemcinga umama amkhumule irombo ayigqoke ngenhla amthinta isisu amthinte yonke indawo athi hayi mabona
ingane ngathi ayikho right kahle iyashisa ngathi futhi iqumbile esiswini ngithi mina mama ake sizameni phela enye indlela ke athi mama awuthathi kodwa lo muntu ngoba usafika akathatha umuntu ongaka athi mama letha kuphondo ke sizama ukuthi ngeke simchathe umama uneminyaka emingaka uphazamisa nyanca uma wakho usenawo 60 okay qhubeka sisi athi mama woza ke namanzi antukuntuku nophondo ke sibone ngoba ngiyeza impela uthi hayi esiswini akukho right kahle ngize nakho ngimnikeze ngibilise namanzi ngimnike beke lapha phambi kwakhe mangibaya phambi kwakhe ingane sinqunu uyihlalise kanje ayitshekisa athi ke mabonge mina ngibona emehlweni awubukele ingane ithi chathwa ngapha ngiyibuke mina ingane ayi mama hayi ingane ayikho indawo la ichathwa khona kwenze njani Nkosi yami akukho lutho nje ukukhombisa ukuthi lafu nomchazi ayi ngifone ethi mama ayifonela ambulance ngithi mina hayi angisayazi nenamba yeambulance ngoba mina ngihambele ngiyoteta ayi ngifonela ugogo wakhe ke anginikeza inamba yeambulance ngifonela ambulance mangifonela iambulance thiwa linda kudluliselwa kubani linda kudluliselwa kubani gcina ngimtholile lo bhuti wagcina ephendulile wathi wabingelela savuma ngase ngiyasho ukuthi yimi ngubani wakwabani ngicela usizo leambulance bengiyoteta nge14 ingane ayikho right kahle ayinayo indawo yokutoilet athi lo bhuti house siyenzeka into enjalo ngithi mina yebo yenzeka ngicela ukubuza ukuthi iambulance ngizoyithola yini athi yena hayi ama ambulance awekho kodwa hayi ngathi angikholwa lento esho ngithi mina ngempela ayi ngihlale ngibona impela kushaya u4 kushaya u5 ngo6 ngithi mama nginikezana imali ngigibele ongcono ngiyacela ngiye esibhedlela mina ngibuyelisa ingane ngibuyelisa ingane khona esibhedlela la ngitete khona yes efike amanesi oqala engihlangane nawo ngwabikele le ndaba ngiqhamukana khona ngiyakhala nje uthi hawu into enjeni qhamuka omunye usister athi hayi letha ingane kimsisi ngiyibona ayivule endaweni esekhonini ngempela athi hayi sisuqinisile agijime nayo ingane ayiseke manje la ibe ngitetele khona OPD mayifike OPD bayifake lapha eyafika yafakwa khona etshenza khona babiza udokotela azoyibona ngempela ingane ayinayo indawo ngihlale ngilinde thiwa ngilinde ke manje uthi ingane izodlula iye Albert ngihlale shaye imini shaye u1 shaye u2 shaye u3 osuku olandelayo lize lishona ilanga lona leli langa engifike ngalo okay i16 ngihlalele kuze manje kushaya u5 isikhathi ntambama ngithi Nkosi yami angisayiboni kahle lento mina ukuthi ngisaya lapha eAlbert ngalesi sikhathi isisu sengane siyaqumba njalo lapha ebeke efakwe khona ngihlale ngo5 betha sambe mawengane siyaphike manje sesiya eNesari emnyango ila engahlukana khona nengane ingane yangena ngaphakathi eNesari mina kwathiwa ngihambe ngeyewodini ngiyolala ngahamba mina ngayewodini ngayolala dame ngime eminyango ngo6 ngo7 ngiyalalela ngiyeza ingane ayisakhala ngisezwa lutho nje ngo8 ngilalela ngiyeza ukuthi kodwa umoya wami usashaye kahle ngingasayizi ikhala kanti yonke le ndawo nje bengiyizi ikhala ngilale ngijumeke lobo buthongwana kushaya u10 vele ngize ngishaya uvalo ngigodola ngikho konke ngihlala ngithule ngisahleli unesi owafika wazongibiza kwaku12 isikhathi waqhamuka unesi wathi kimanqele uyakubiza udokotela ngisukume khona lapho ngilandela unesi uya nami unesi eNesari kudokotela ngifike ngihlale phansi ebhenchini ngibuka udokotela ebebheka phansi aphinda ngibuka nonesi athi unesi kimi manqele uyakubingelela udokotela ngithi mina ngiyavuma yebo
athi uzomuzwa indokotela ngithi mina ngeke ngize ngimuzwe athi unesi uyakubengelela udokotela ngithi mina yebo akhulume nami udokotela athi sebezamile imizamo ngane isigcina isahambanga inetwork ama-ambulance angazi abathulani kanjani bayawathola kodwa bekhuluma into kanjalo hayi kuze kufikela-ke manje udokotela ngitshela ukuthi ingane ayisekho hey ngivele ngikhathale ngiphume phandle engakaqedi kuthiwa akaqedi udokotela ngithi ngikhathazekile emoyeni ngoba ngihlalile nale ngane lana ngathola usizo aze ngalala kwashaya u-12 yadlula ingane yami emhlabeni ekuseni o-6 kwaqhamuka i-ambulance maqhamuka i-ambulance iqhamukela kimi ngihleli ngasemnyango obhuti abangena enesari bathi labo obhuti yithi siqhamuke e-Albert silande ingane liphendule lona leli nese belingibiza lithi ingane ngalesi sikhathi ishonile leyo ngane hey ngahlukumezeke emoyeni wami ambulance ifike umhla ka-17 ambulance yagcina ngafikanga ngagibelela mina ekuseni ngo-6 yes kwakuyizi-16 mina ngigibela ekuseni ngihambisa ingane yes i-ambulance ayikaze ifike ingane yathula ebusuku kuzosa kube zi-17 olwesihlanu yes babeyilandile ingane yayisishonile vele ngakusasa ngeyi-17 olwesihlanu yes ilapho engaphuma khona nengane ngabuya ngeze ekhaya ngesikhathi yodeda wena bese kuyisikhathi sakho vele ngesikhathi ngiyodeda yebo kwase kuyisikhathi sami sokuthi ngiyodeda okay emva kokuthi ke sekwenzeke sonke lesimo lesi sithini isibhedlela ukuwabuyela esibhedlela khonto enikhulumile bathini ngabuyela mina esibhedlela ekuseni nengane uma sengihambisile ingane lapha emanesini athi amanesi ubudedengu bami ukuthi mina ngiphume nengane esibhedlela inje athi mina ubudedengu bami ngiyabonga obathethisa wena basola mina bathi yimi engibudedengu lo nesi ungamkhomba mangambona ukuthi olabo nesibala phakathi Hlabisa igqebhezana lawo nje wayengidedisa wayengasifakile wayengafakile inemtag wayengayifakile nje okay South Africa ngicabanga ukuthi udaba liphelele alitoliwa qondile ngeke ngasho ngathi sikhuluma ngokuhlukumezeka la sibona khona izinga liphakeme lamadoda abonakala kuyiwona ahlukumezayo akhona amadoda futhi ahlukumezwa abantu besifazane
sibona izinga liphakeme lamadoda ahlukumeza izingane khona futhi izingane ehlukumeza abazali kodwa into ebengazi ikhulunywe kahle iqondiswe kahle yila khona izikhungo zikahulumeni zihlukumeza amalungelo abantu abakhona ngaphansi komthunzi welanga. Ngicabanga ukuthi ke lokhu kucacile akuyona into esingasisitolike. Mhlawumbe ke siyocela nje ozobona le video kube yena ozosilekelela ngoba nathi asiphethe lutho kodwa sethemba uNkulunkulu ukuze kusizakale udadewethu kusizakale lo mndeni nobulungiswa bese biyenziwa ngoba ziningana izinto. Yabona nje mina angazi lutho kodwa mayizothi umuntu ubudedengu bakho ukuthatha ingane uhambe nayo kukhona izitho engekho angazi inqube inkomo esesibhedlela angazi kwenziwani kodwa nje mina ngiye ngithenga imoto icheckwa usalesman uyena uzongicheckela ukuthi nokuthi khona ukuthi asinakho ukuthi khona bese nginika lento ngiyibuke bese ngiyisayina. Sikhuluma ngokuthenga kwemoto angazi umuntu into enkulu kangaka. uNkulunkulu uzosisiza sisi. Udaba lokho soluthatha sulhamisa kwi-department. Udaba lokho soluthatha sibheka abantu abazokusiza ke wena nefamily nje ukuthi obana bazosisiza ukuthi lolu daba lihambe ngendlela enomnono nesizotha. Ngiyabonga.